Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya Mizoram Commercial Vehicle Union in lungoilo nalan tira nor huai hot antum chu sarkarin nualo turina du'a mipuitana harsatna thlentir lo turin angen ramtana thoktu anna thona hmuna annun na chan police te sunna hun police commemoration day chu ramchum hun dangrolin Mizoram a pohman ani Prime Minister Narendra Modi chon khovel mabak sim thaturin India chon ma shuayati India le China chon Ladakh chaklam line of actual control a veng him tu sipai te veiwa dan tura indam an siam tun naya sarkarin tuial thea chi ati sana wanga Mizoram Commercial Vehicle Union MCVU in lungoilo nalan tira nar hoi hotan tum chu Mizoram sarkar chu anwar lo turina tu a mipuitana harsatna thlentir lo turina ngen hemi chungchanga sarkar thu chhuwa talan danin Commercial Vehicle Union a hian polchen khatin mipuitana harsana thlengpal thei hria norvelo an rel chu sarkar chon lomamati a hei wang hian tluang taka an service nge thena turin sarkar chon ma aladon ati a Commercial Vehicle zinga service du te an du anga an service nge thena turin sarkarin mala katum ati sarkar chon chiati san chungchanga mipuinol puin ngat taka ding turin sarkar an ngen ti asoya tuna chialak thar tling khom te chu mipui hna akil evek dona ramhasona tura kongsang sanga man tura duan lokani anti Mizoram sarkar chon hetiang chunga MCVU in nor ankal pui tlang dona ni poin mipuin antalo na turin sarkarin theto paso don anti a ruam manna po asiam lok to a mipuitana harsana thlengzonga malalo turin Mizoram sarkar chon pol sang sang te angen ani heti lai hian MCVU information secretary Mizoram Truck Owners Association General Secretary ni bok putin na tlaw chuan chia puna wanga antor na ana sabdu to ko wangle mipui thleng po antor the wangin sarkar hmala na chu do dalo thei ani loti kan correspondent zona chang na soya NGOCC nen NBK na an har sana she thiama sarkar norve tho antuma wangin NGOCC thazar noya malak anrem ti masa a amaro chu tuna sarkarin chia ti niam atum le tak lo awangin ma ana zuita ni anti Putin at alsuan nilai niya trangalung olo na lantir antum na Aizawl text na ito tele tripar na ito polten an malang na an thoblawa siya thusoin Aizawl kutsung nilaw mundanga texti levantang pulir thete eroin an zombe doon ni ati Mizoram Commercial Vehicle Union kanin kan hanti kaniam kata kanin ini sompali lungol na lantir tumhakan niya maro chu kami kan rel ni tak NGO Coordination Committee CM kan huwa petrol le diesel a cheng thum ve ve tlangiam tur hianin kan lo in bia a milonga changlok thei man tia ni som polia din tum kha kan nia ni som paruk a khanin cabinet meeting kha an thu dona chu in nga chang thei lom ni ron ti ta ka chon ka cheng thum ve ve niam tur khan kan bi se ni ni som paruk ka chon meeting ta cabinet meeting chu ma se kan be se ang khani ta lo kan kal ngai kan kalenga ti kha an thut luk na khani ta Nagaland Governor La Ganesan Chuan Vain Khan Scholarship District Vaireng te CIJW School athenga naktip hian Vaireng te join way me field a namin pum khatna le namji rang choilar na program Bharat ko jano chu kholen ni man puyang he huna hen Nagaland Governor La Ganesan ba ka Mizoram Governor Dr Haribabu Kamambati chuan khwaz omnin hun man pui dona Nagaland kho pui Dimapura mun pui nei North East Zone Cultural Center le Mizoram Sarkar Art and Culture Department Trangkop hoi hot Bharat ko jano pol hian naktuk ni somni pani hian Vaireng te CIJM School hun man tur ni in naktip ni somni pathum hian Vaireng te join me field a hun man ani don ani he hun aina sam Nagaland Tripura le Mizoram atangin lam thiam ten namlam chrang chrang an entir dona North East Zone Cultural Center a hian India Marchak State Pasiri te baka Sikkim antel ani ramtana thoktu anna thona hmuna anna chanta police te sunna hun police commemoration day chu ramchung hun dang terolin tukin khan Mizoram apo man ani a kumina sunjing in Mizoram police anumlo ani Aizawl am venga martyrs memorial stone 1st battalion MAP headquarters a Mizoram Director General of Police DGP Anil Shukla hovin nikum September ni khata tanga kumin August ni somdum bhagatin kara India police thite sunna hun man ani
in 1960 passed a resolution recognizing 21st October as Police Commemoration Day. Thus, since 1960, October 21st is observed every year as Police Commemoration Day to honor the brave police martyr who made the ultimate sacrifice in protecting the motherland. DGP chuan nikuma sunale kumina sunahunin kara police zani som paruk zetin anmo phurna anhlan na konga nun an hlana ti a kumsang ka somli pasiri August ni som panga atanga kumin August ni somthum pakhat thleng khan India police mi singthum sangruk zali somli pasiri zet an martar to ani atibok ponil sugla chuan kumina pathian khonga na le van ena zara Mizoram police suntur anamlo ti asoya state rangshanga ero ramta na martar nom ti soin an chuanam baka an tur pui ti asoi bok ani Aizawl baka in district rangshanga po manani a kan correspondent report ilongai thla ang kum sangka zakwa samruka annual conference of inspector general of police of state and union territories nei chuan October ni somni pakhachu police commemoration day tan pom turin tia hemi kumatang hian kumtin October ni somni pakhathi police commemoration day tan manthin ni in ram hum hal na konga in pek na sangber mani nun la tu police martyr voice and choi moina ni tan manthin ani Aizawl baka hian longtaya chuan That IR Battalion Thingka Manania Siha District Chuan SP Pu KL Vulmoy Hawin SP Office Complexa Ursun Takin and Mangbok Mamita po SP Pu Purkas Kamal Hawin SP Office Hun and Mangbok Ani Lalthan Sanga Akasvani Aizawl Mizoram Legislative Assembly Committee on Public Undertakings Sun Chairman Pugin Zelaka Ishuin Committee on Public Undertakings Kerala Legislative Assembly Enkolant Noy Corporation Rang Ko Turin Win Khanan Zin Suaka Antlo Turtahi Agro Industries Handicraft Development Corporation Baka Tourism Development Corporation ni in Kerala in Ankalpui Dan Zirtiang Don Ani He study tour here ning ani thlingo anga committee member Puvimal Somplonga Vice Chairman Lunglei Hyper Committee Pukela Dongle Lieutenant Colonel Lalming Thanga Puloram Lena Tentela Mizoram Legislative Assembly Secretariat Pikelal Munthangi Joint Secretary le Pro Sanglin Chakchok Committee Officer 10 Antroy Om Ani Chanchinthar hi Akasvani Aizawl tanga ponani MNF Vice President Pulal Chandamaral te MLA chuan Power Changtu Minister le Assam Rifles Indan Boy Chungchanga Sarkar angoi reng chanan shadu ati Opposition Leader Pulal Chandamaral te chuan he thilthleng hi party dang 10 politics thila anla lova democracy le mi pui dingna chan vo tundin ni ro se anti jok ti soin nam anga tranrolna hunatan manan be sei line Mizoram Sarkar alangoi renga an ngenga chun owanga ni theani ati ZPM Minister dang le MLA dang te angoi tla chan po hriat andu ati a Assam Rifles in Minister andang boile andu na muna checkpost and CM to MNF Legislative Party chuan andem tangzet ti soinon ani Prime Minister Narendra Modi chuan khovel mabak CM thaturin India chuan ma shuai ati Voina Private Media World Summit New Delhi honna he thui sem pumadi chuan ramin kong sang achak takin ma sonati a khovel in har sarna ato line India chuan base in a match her akengati a COVID-19 chileng te khovel somdit mun har sa te thilman sanga wang har sana omlai te na tho tur omlo wanga boina khovelina to lai te le signa sain thak na sa wanga boina thlengmek te indona borok kara India chu het takin ading kat ani ati a India sarkar tram thumna ni za sam kwa panga chungin masona rural cheng viable chenoi ko chuang man pom ani to ati चुनौतियां भारत के सामने भी है लेकिन एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी यहां है जिसको हम सभी फील कर रहे हैं और इसलिए द इंडियन सेंचुरी की बात हो रही आज भारत हर सेक्टर में जिस तेजी से काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है भारत की स्पीड भारत की स्केल अनप्रेसिडेंटेड है India le China chuan Ladakh chaklam line of actual control a venghim tu sipai te veiwa dan tura inremna an siama Foreign Secretary Vikram Misri chuan Win Khan New Delhi chanchabu mite komna het hui soin heinremna hian sipai laks fule kum sani somni atangaram re inmu thiamlona tamtak suking turin ma hruai don ati a rampani ten ngun taka an soidun hnuwa petrol dan tura rom manna an siam theita ti soin heinremna siam tur hian chongsang sangin inbiakani ati Chanchinthar serti topnan atlang pui Mizoram Commercial Vehicle Union in lungolo na lantira norhoi hot antum chu sarkarin nualo turina du a mi puita na harsa na thlentir lo turina ngen
ramta na thok tu an na thona hmuna an nun na chan police ten sun na hun police commemoration day chu ramchung hun dang rulin Mizoram po manani Prime Minister Narendra Modi chon khovel mabak siam thaturin India chon ma shuayati India le China chon Ladakh chaklam line of actual control la veng him tu sipaite veiwa dan tura indem an siam chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani